Fatalo fatu I lau whaafonganga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua whaiwhaipea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa. Soifua manuia nei fo e asangafua ala mai o le whaopoponga o tala yo VAIFANUA lau Samoa Entertainment TV mai a pia. Ua whamawina nei le isi fo I moli mau le avea o Amerika Samoa. Ma wha awala mai o fuala au wha saina o tātou tunu. Ina ua maua matao fiai al ofiso Tuesday matao tu pia. Ile stona italwai lua November le utau pu Samoa. Na maua ile tasi tesi ma le 5 kilo kalama o mereferamen po o fuala au wha saina. O ta ua wha amtalanga wha lawa I tele ma le ofiso Tuesday o wha amomoli I o fuala au wha saina na maua au na nai to tonu o pu Samoa e malo ile aisa. O le uta na taunu umai tutuila. O le meto tia leo wha o ngā mai. Ele au wha tau whala au wha sa wailoa ai. Le wha awa waipea o le tau mawhainga e au mai wha na nā whala au wha saina. Male matau tia. I Samoa wha awala mai o loa mawapea. O le taimi lava na mawai na tau fia I loa ma le uta lea. Ai whai ala o le tulafono e pei o nā langa tatawai. Tau fia I lava fo I malea li I len au mai ai o loa. Ma wha se atu ai loa I le ofisa o leo. Wha atasi ai ma o loa matau tia na maua. E wha awau ia ia lato su engana wha iei mōlianga. Wha atasi ai ma o loa matau tia na maua e wha awau ia ia lato su enga ma whaia ni mōlianga. Ma vi ia ia mtanga luenga o tiute le mātala o lana au whai ngā luenga I le wafu. I le su enga o loa tau nuu mai le waa mo le puipuia. Mo Samoa I o loa nei matau tia e tau nuu I lau whanua. Wha awau ai lava o na whaia nei ngā luenga wha atasi ai ma le leia o mea whai ngā luenga e wha atino ai su enga I le wafu. Ma le K9 po tai whau sa songi, ai o le ngā lulu e wha atasiai ma pa anga wha avau malo. O le nganga le wha aftai ma le wha malo na la walunga I le nganga o le tamao le ainga le ana manu malo. I le ta vale Land Cruiser o le wha ilonga momua o le lulu o le saili le amiotonu. O le wha iunga o le vaya sa talwai le sfraile le na tau awai. E le ainga o ala e lua tau whisala o vai sala le ki o le ta vale fau. Mai le taitai o le ausa ili tupe. Le sunga fe pulia I sua. O le numera manu malo na whaatau I New Zealand e le alo. O Leilua, tau whisala. Ia whaia onga a Leilua. Matusi e le ngolo nā tali o ne tana tatuhi I le pepa na malo. Mai ua wha mea lo whaatua I ona mātua ia Leilua ma ailini tau whisala I vaisala. Wala ta le māsina talo na umona se I le lulu. Ai o lea whaatua ave le ta vale. O le ta vale lo na lua le Hyundai o lua wha SUV le na malo I DJ o Hawaii. Male lo na tolu suruafe na manu malo ai wha anunu whilau ai o mangele New Zealand. O le umi aiona ta atia o le tino maliu o le atali I le whal maliu mtu atua. O le umi fo ile nao na polonga langona o le tina le fionga ia whenunuti na o TALA o sa le longa. Sa nol tina ina ua tātou fisilingia wa umo na longo atu latou. I le taunu wai o fōma I Samoa le vai sonei. Ma wha atino I loa le ngā luenga I peo na mana o mia. O le maliwa le atali I o le tamalia sa avea ma pāsese. A le taavale le pulenga o le suawai le na la vea mai savai ilma sintaluai peitai. O sui ai fo I male mōlianga o le ave taavale mai le manu ai o le tangata I le ave taavale whaatamala. I le ave taavale whaatamala wāfua I le maliu. O mai ai fo ina whaatino tu maanga le ainga o le ave taavale e pe o le ifonga ma le whaatu esenga. I le ainga o lona toa lua o maupa o lo ai I sa le lolonga. Matalia fo'i ele ainga, o se tasile o anga e wha mama ai fo'i, se wha salanga o le aweta avale le taimi e wala awele mata upul wha amsinonga. O le vaya sanei ei loa tonu e se taimi e watu ele tina maliu I savai mō to e sao ninga. Inisi o TALA, ina ia whaia se wha ai unga le wha amsinonga I le mata upu o no maasina o wha taati atu I lo ia I tu wha amsino. E tā pena ia lato fola sanga po le awano e fina winai mau o mai a fola sia. Talu mai le masino meo tau sanga nei. O le mta upule le vao le tua leo whaasanga I le sunga lau le mali e tōpula te vao le Watea Schmidt ua avea I nei mapale mia o Samoa. Malaysi to awha ua moli e whaata si au fia I Samuelu le au, si vai kepi, whepule a I whai mata sua, Lisa Schmidt ma whaatau malama li o awawa. O le mta upule o lo tula I aile fionga taima langi le inafo mo le tutangia leo. Ai o le fionga Mirror Lui, Maloia, King's Council le toa lua mai New Zealand mo le tu te o ta wailunga.
Watalia Tanielu official failed to see of Asalaunga le Malo, le Press Secretariat, I officer of Asalau Maifa for le Pina Pacific Island Nation Association, Male PFF, le Pacific Freedom Forum. Yola ua fo ia tunga lunga fa atatau le mata upu ua fa asalaili nus People Observer, mai fa atala no angal pale miam tu stala mo staimile tu mau. O ta ua le officer fa amtalangal malo Samoa, le tau o manatu fa ali mai fafo. Ai olo tu maua Samoa le fa atawa ina leo le saultonga au fa asalalau. Ai ole fa manino, ma fasanga inga matu stala. Ta ua telefo iona fa ai loa le mafu anga, ua ta atiai nei ile fa ai unga le malo. Mua muele o se tapu ile sa olotonga tu stala. O le taliatu le malo ile fa awa waipeo na le ayo se usita ia ele nus People Observer ta iala o la tonga luenga fa atino. O le fa unga o yei nei e mo na o le newspaper level observer talu le fa awa waipeo le unprofessional behavior le ayo se tu fa utuaina soli tu la fono tu stala ma le fa awa u fa mtalanga se fa se ai tangata mo se taimi fa mawina. E ui o mawaba no wa watu iai fa sa oile se ai o se fiuta na inga male fa le leia ai fa awa lava ele o afia lava se isi ofisa fa salau I Samoa o lo fa awa lava so ta inga yao fia ma ofisa fa salau mai fafo lua e tu mau lava le malo ila na fa ai unga o le awala leo le ala mea tolu fa tawo fo I Samoa sa tonga fa salau wa o se mata fa yoi fa Ilea ma le tatau I ofisa mai fafo ona sa ili mo mua le atoanga o whaamtalanga a ole I whaia se whaai unga awa lo o awanua lava Samoa ma tutu mau pei lana whaatem kalasi e au fia il whai mea tonu mal saultonga o whaamtalanga. Tala na yo VAIFANUA le nei fo ia songofua mai lau Samoa Entertainment TV whaapoponga le taimi level nei le so atai au ai whaasau I fuia.